Biyag ti tao. Kasano da ito yan? Awan kwarta tayo na paggatang iti abuno. Nas ka na maikanan iti abuno di mula tayo. Ay, dayta nga rod ti pampanunutek lakay. Parikot itano sa dino ti pagutangan. Padasem nga tamapan umutang kada tatang. Ang mga no ada kwartada. Barang adda ati maipautang ni nanang. Sana balay. Bayadan tamot lang apaman nga ada kwarta tayo. Wan lakay, mapanak numalam ijay ayanda nanang. Ay na anak kaw. Pasensya ka na. Ang naranam mga awang kwartak ita. Ay, kasta ka di tatang. Di matangak namin iti agas ko iti kalman. Kaya nabasto dito'y balay. Ay, isungawan na batay iti impawit ni Manang yu adina. Ay, kasano dayto yun? Awan at talaga ti mausar mi ijay garden, tatang. Kasapulan ng jay mula mi ang maikan iti abuno. Kastaya. Ay, padasama ti mapanijayan daading mo adjuve. Barang adda mautang mo kang kuwana. Wan nga agpaysoan niya. Alaman nga rod tatang, mapanak man ijay ayan ni Jovi. Naimbaglaangan at adapay na bati a kwarta mi Manang. Kasta ka di ading ko, ay naagyaman unay. Awan at talaga ti amok apagutangak asabali. Mano ay ti kasapulan yo. Uray 5,000 kumaading. Ay, sige. Pautangan ka Manang. Ang saan ko maunay ang mabayag tani. Kasapulan mi mutlaang. Nang runa itatamadamamot lang ti trabaho mi iji garden. Wen, di ka madanagan. Kalpasan ti do alawas, bayadak metlaang. Sige, mabit lang Manang. Inakalaan ti ututangam. Ay na, agyaman unay ading ko. Ay, naibaglakit din tada na ipautang ni Jovi, lakay. At damot lang maigatangan iti abuno. Nasayad no kasta. Sana bale. Kalpasan ti trabaho iti garden. Inak makitrabaho iti ayanda parinardo. Wen imbagla pagbayad ta. Wen, awan pagdanaga mi ti dayta. Siya ti makamu amang bayad iti inutang mo. Yugmungro din Siya kung ti mapan agorder iti abuno. Naimbaglaangan at tanadanon kayo Manang. Bayaw, umay kukumasingiran ti kwarta nga inutang yo. Ha? Kasapulan mi nga minan, iso ngay mayak. Paggatang mi kuma iti spray mi iti mula mi. Ay na, pasensya kan Jovi ading ko. Awan pa'y matkwarta mi ita. Wen nga rod ipag. Pudno, ti kuna ni Manang mo. Diyak pa'y ngamin nagsweldo iti pagtrabaho kahit. Ay, kasano nga ron ngay? Kaano ngay ngagbayad kayo? Eh, kung may kalangan intun sa badaw. Sigurado nga danton kwarta pagbayad mikan ka. Anya kamutan. Kasla itarayan mi ti utang mi kan ka, Jovi. Ha? Agasam, dito'y pa'y atalaga tirsena ti pangsingiram kanyak. Unay kamutan? Ay, pasensya kan Manang. Mapanak ko maitay jabalay yung nakita kamot dito yun. Iso ngay bagakon Makauray ka kumamot Saan mimot nga itarayan ti utang mi? Apay nga ron ngay makapungtot ka Manang. Agsingsingirak lang mat. Kan may sa, imbagayo nga agsubli akita nga alda. Ha? Awan pa'y nga rod kwarta mi ita. Urayom latan asyak ti mangitulod ijabalayo. Apay, anya ti makagapo ang nagsinungbat kayong agkabsat, kumari. Dayjay man akabsat ko. Di na lang mailugar ti panagsingir na. Iso ang nakapungtuta ka. Ay, kasta. Ay, una yan ni Jovi. Gapota pumimpintas ti adda panagbiagda. Ad-addamutan at umangtangsit da. Ha? Mabayadak tulaang ti utang ko kadakwada. Ha? Ultimo, jakon maulit ti umutang kadakwada. Iti kasta. Maliklikan, ti di pag kinaawatan, may papan iti kwarta. Kunakon kat. Itatasingiram ida. Isuda pa'y ti makapungtot. Ay, wan nga rod Siyak ti nagpautang. Siyak pa'y ti dakas. Una yan ni Manang Lani. Dayta ti parikot kadakwada. No singiram, ado ti sa uda ang makapasair itirik na.
Ay, awan nga rod Lawlawan ko na nagpautang. Naasyanak mo't nga minidimay day je balay. Agpakpakaasid Numaminsan, amumton manang. Ay, talaga sanda na makaulit ading ko. Ultimo damot na. Jay tupay kwartak abinulod da. Aging gayta, di da pa'y binaybayadan. Ngamdya kon siningir. Gaputa para mat iti ka anak ak tinangaramatan da. Ngam, sumubsobrada mat. No saan lang agapo kadagit ni anak da. Singirak ko maidakat. Nala, baybayamon Jenny. Tulong mulatan kadakwada. Tunggal sumruti sakit jay inaunang anak da. Awan mo't sabali apagtarayan da. No saan ada kayo nga agasawa. Ngam no saan da ka sa pulan titulong. Nalabos ti panagsasauda. Ay, day tangarod ko mati panunutan da. Ang amala, baybayamon. Addan tulat ta panawan ama panunot da tibidot da. Kunamalan sana mabayadan ti utang. Unay ka da kabsat mo. Di dala makaururay. Kunamitlan nagdakkel agatad ti utang takadakwada. 5,000 lang mo't. Malak tulat ti sweldo kiti pagtrab-trabaho. Mapan ko man bayadan. Amang ano isaw, ti di da pakaturturugan amang pampanunot iti utang ta. Wan lakay, syakton ti mapan agbayan. Ay na, amom, nalabsa ti Garden da Jovi nga agasawa. Wow, naglawa ti Garden da sika. Ha? Nasurok sa amay sa ektaryan, di mulad da. Nalawa ngam nababamot ti presyo ti kamatis ita. Iso nga awan mo't lang. Anya? Ay na, blessing para kada kami anababa ti presyo ti kamatis ita. Tapno makisayan man mati kinapangasda nga agasawa. Uray ado ti tao. Agasam, agsingsingir da. Ay naunay kan, aging gaita, nasakit pala tinakam mo, gapo iti panang singir da kan kanjiter sen na? Ay na, iti kanuman, jak tumalipatan da yung inaramid na kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko. Anya, kasta tinako na ni manang mo alanay. Wan tatang, saan lang nga day abakla tinang ibagaan na iti kasta? Apakaragsakan da kanuta na babati presyo ti kamatis ita. Anya, ay una yan nilanay. Kasla di na pampanunutan dagiti isaw-sawang na. Wan nga ro tatang, dakas nga apal day jay, iso akas jay ti bagbagada. No agsakit jay anak da, dama ng Jovi akanayon ti pagtarayan da. Ngam ita, kas jay ti bagbagada. Mala, bayam, takasaritak to nila ni may papan iti dayta. Sana nasayad dayta nga ibagbagana. Anak kaw, saan na nasayaan dayta nga aramidam iti kabsa mo? Sika tinakautang, iso arumbang asikamot at agpakumbaba. Ay natatang, amok asyak tinakautang. Ngam saan kumamat akas di ater aramidan ni Jovi? Ha, agsingir, iti kaadwan ti tao. Sinaludsod ko ni Juve. Pudno asiningir na ka store. Ang nasaya at mo't ti panangibagana. Di na mo't kanimpig sa ti panangibagana. Tapno mangag kumati adu atao. Ulbod at talaga day di babae. Nagado tinakangag. Day tati parikot kan kakait. No singirin da kasi kapay tagsakit tinakam na. Panunutam kumamat at tunggal adag sakit kada kayaw, wanog kasapulan kayo ititulong. Ket da Juve nga gasawa ti kanayon nyo apagtarayan. Ay natatang, manipod ita. Saan kami nga agkidaw ititulong kadakwada? Ngamin, nagsakit pa'y latinakam ko nga aging gaita. Gapo iti panang sir na kanyak ijay kaadwan ti tao. Anya? Ay na, di manonan kanyak day taasaw ni manang lani, tatang. Ay, nagbita di manon kanyak. Taado tinang ibagaan na. Apakaragsakan da kanuno na babati presyo ti kamatis. Juve anak ko, agpakumbaba ka kumalata Aw-awatem latan ni manang mau. Di kay madanagan, tatang. Awan mo't madingar aramid kadakas kadakwada. Kan may sa, awan panggap mi nga gasawa amang balis kadakwada.
Sana bale. Ta itatan na baba ti presyo. Saan kami pa'y mat nga agap-apit. Kat sapay kumaa, tenton madanon ti panagaapit kat nguminan ti presyo. Iti kasta, da kami ti matdaan iti bendisyon. Ay, nasaya ati kasta panunot mo, anak kaw. Sapay ko mga road ta kasta. Ay, nay, anya da kita imit mo, anak kaw. Kasla grocery, Mike. Ay, wen tatang. Nag-grocery kami iti asawa. Para kada kayo. Ay na, agyaman anak kaw. Ay na, pag isaw, awan na bastumi ka ni ading mo diti balay. Ay, kastaya. Nala, adda amin dito ti kasapulan nyo. Apay nakalako kayo na ay tinatangyaw. Ay, wen tatang. Kat, ay na, maragsakan kami. Natsyambaan mi tinangin na presyo. Kastaya, ay na, ay, nagsaya atan anak kaw. Ay sos, mayat ti parabor kada kayo ah. Wen tatang, isa nag-grocery kami para kada kayo. Oh, lakay. Intad ka din ni Manong Jun ti bayad tinatang nga impaw itay di kalman. Intad na nga, anyamatan ti kastoy. Akong payagas ti bandugmat. Anya? Kayat mo asawan, nababati presyo ti repolyo ita? Imbag pa kita ginatang da, uray na baba. Ngamin, ako na ni Manong John, nga do ti imbaklod na anatang, dagiti paada tayo a farmers, tanababauna ti presyo. Anya? Kasano da ito yun? Awan lang aro din, maigatang iti abasto. Nautangan tapay. Anyamot tayo. Kasano day tuyen lakay? Imbag ano agpautang pay ni Ros igi istor na. Kat nagadun nga utang taas saan tapay anabayadan. Kan maysa, naibusen ti agas ni Lloyd. Saan amabalin alumangan nga agtumar. Hello? Hello lakay, agawid ka kumaitamot laang. Ah, apay? Ni Lloyd, simrumanan ti sakit na. Naskan nga itaray ta ija ospital, itamot laang. Limita man ti bibig na. Anya? Ay, sige, agawid ak. Kasano day tuyen lakay? Awan paya pulos ti kwarta tayo. Awan ti maayaban amangipan kada tayo ija ospital. Unirod, awagak ni Manong John. Nagibiyahe mo't gamit tinatag. Kasta ka di. Lakay, ada lumabas alugan. Ah, da Jovi nga agasawa. Oo na, pasok. Hindapan paraan. Agyaman ak unay iti panangituludyo kada kami dito ospital ading ko. Ay, awan na nyaman naman ang lani. Imbaglangan ata naranaan da kami alumabas itay. Wen nga rod, noawan kayo. Jaklamon. Awan ka di kwarta nga aramatan nyo, manang. Ha? Kinapod no na ading ko. Agparparikot kami ita. Gaputaawan apulos ti kwartami nga imay dito ospital. Ay, kasta niya. Mabit lang nga ron. Adoy, naimbag lang aramatan nyo dito ospital, manang. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Agyaman kami unay ipag. Ay, awan anyaman na. Kasta talaga tagkakapsat. Agtitinulong no maipapan itirigan. Tulong mi day kada kayo. Iso adiyon panunutan. Ay, wen gayam, no ma-discharge kayo, umawag kayo laang. Tada kaminton timang sukon kada kayo. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Jovi ading ko, mababay inak kada kayo. Ngam imayak lata. Gapot ta kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayong agasawa. Aklunak nga ado ti nagbasulan mi kada kayo. Ngam pagyaman ako unay, gapot ta nagtali na adlat ta ti kinasaya at yu kada kami. Manang, Naamiris min dagiti bidot mi ading ko. Gapo iti kastian na pasamak iti anak mi. Anaira na nga awan apulos ti kwartami. ay kat nasayat ano na amiris yu day tamanang. Ang awan day jayan, saan yu napanunutan? Pakaragsakan mi unay ti tumulong. Gapo tamarik nami agapo iti panang tultulong mi iti tattao. Sumangsangbay mo ti bendisyon kada kami. Pakawanin na kumaading ko.
naasika iti padam a tao, nalukay a dumteng ti bendisyon iti biyag mo. Ngem no makasarili ka, umadayo mo ti grasya ken ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Apay nga itala nga lukatam tirinaw. Itayak pa'y ngagtuktuk daw. Ngam nagbayag ka ng ilukat. Ah! Antay ko. Apay nga agsipat kagay. Apay nga nagbayag alino katam tirinaw. At dalalakim di taunan. Ay na, aday ta kamanan. Nala, sumrakakit din. Ay, among mata kay may imasan titurog iti kastoy nga oras. Apay aya narabyan ka manan na si Mang Pait. Naggapo manan aya. Awan bibiyang mo. Tasa nga sikat di mang bibiyang kanyak. Aniya. Hala, isaganam di pagsukatak. Darasan. Ay, sige. Mabitla ang lakay. Aglablabos kayon, tatang. Bakit ni nanang? Ngam parigatan niyo pa'y laang iti kabil. Apay, di kay maasyan kan kwa na? Manipod adan puot mi. Kastan ti makitkita mi kada kayo. Kakaasi ti nami iti pampamayan niyo iti kabil. Nakarit ko na yan, hindi. Anyat pagtangtangsin mo ya. Ha? Laglagi po nyo. Asyak pa'y lang ti paggapgapuan ti lamlamutin nyo nga kakabsat. Iso adidak tangtangsitan. Sukir ka nga anak. Damagan niyo di tabagiyo. Nuapay akas tuyak kada kayo. Nagsweldo kan lakay. Wan, ngam ada pangaramatak iti sweldo. Awan bagas tayon. Kapay lagumatang iti kinilaw. Aginot kayo mo ngamin ah. Iyo pa'y pampanunutin mo tirigat kong agtrab-trabaho. Narigat ti trabaho ti janitor, rakas kanya. So di ka mo't agbalin agastadura ah, inday. Ay, dagiti mo't la importante abanag ti katgatangak para dito'y balay. At to'y ti limagaso. Kapay lagumatang iti kinilo abagas. Tadyak pa'y makagatang iti may sakabanita. Sige, tarumwara kita. Naikat papanam nga'y katawang matrabaho mi. Ta, Inak mo't agaliwak saya. Inak agrelax. nay, at dan sakit di manen sa baling aramidon di asawak ka. Kastoy nga minda aramid na idi anda babae na. Tunggal sweldo, basit titid na kanyak. Oh, sapay kuma, nasaan apod no ti atap ko. Apaman ang makastragak iti trabaho. Nanang, panawan tayo ni tata. Anya, ay saan apay apanawan tayo nga'y, kaasi ti amayo. Ti bagiyo ti kasyan nyo, nanang. Wan mat nga minanang, imbakbakot yung ti panangkabkabil ni tatang kada kayo. Kun oray da kami nga anak yo. Iraman na akabilan. Manipod addan puot mi. Kastuin tinay matangan mi. Sana bali nanang. Ta naka-apply ako niti trabaho. Sapay ko mata maawat ak adagos. Uray siyak nanang. Makastrak ako iti trabaho kinton umay alawas. Anak ko. Panawan tayo ni tatang, nanang. Intay to makipagnaid ije balay dalulo. Apay nga itakalaan. Nagturturogam iti talo arabe lakay. Aglisi ka man, sumragak.
Naggapgapwam, kunak. Apay aya damagam amin na papanak. Lakay ken baketan. Awan ko man ti bibiyang mo kanyak. Tasaan kamutin na pakibibiyangan. Agasawa ta. Pagrebe nga kamamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya tararamidam. Naturugak itayan ti babae. Aniya. Anya? Napnagkan, indang? Inday gayam, sorry. Anya? Napnagkan, inday? Babae manan. Apay ayadi mo sardangan ti kasta nga aramid mo. Kaano ngagbaliw ka? Anya nga raw? Talaga kasta. Nilasag ko siguro na. Aganos ka. Tanakiasawa ka itinapigsan ti apil na lalaki. Awan basol ko nita. Taisuda mo iti kumput kanya. Anya't mabalin ko ngay. Aging kaano, ti panagtutuok kan panagpaspasakit mo kanya. Ay na, bakit kan? Di ka pala na irwam ti kasto nga naramidag. Awawatin na kadilatan. Sige, tanay, nakagtrabaho. Umayak lagpalas. Pangaasim, agawid ka dito numalpas ni trabaho. Sige, sige. Makitan to. Tarumwarak. Papanan nyo, nanang. Kuni, rabiin. Ay, inakso ko unang taamayo. Amang ano saan manan nga agaawid. Baybayan nyo, nanang. Lakayin ni tatang. Amuna ti agawin. Day tangarod ti pari ko ti dya amayo. Lakayan nga magduduma pa ila ti pagawawidan na. Mapmapan pa ila itayan ti babae na. Di yung baybayan. Surot-surotin nyo mga ngamin. Lakayan nga mawanpay husto nga ramid na. Saan kumamot kasta, anak ko? Uray kas dyan itatang yo. Amayo lataday jay. No awan ta amayo, awan kayo umot nga anak me. Sorry, nanang. Kasjay mga ngamin ti ramid ni tatang. Di yung pala ngamin baybayan. Parparigatin nyo lang ti bagbagiyo. Dayjayan ta asawak. Simrak iti dayjay restaurant. Partakak pa iti magna. Tamang ano jak masiputan. Dayjay. Ha? Adda babae iti ayan tilamisaan anapanan na. Inagkan na. Nagitiawanan pain. Wanan kayo ay tibain! Aga-agaw ka, babae! Anay ko! Darling! Tulungan mo! Gusto ba itan, Inday? Umay ka man. Di ka mangibabain dito, ya. Umay ka dito, Rar. Tibok ko masaksakitan na kanay ko. Mangibabain ka. Agawitan! Diyo'y kabit mo, dadadangay sakit mo. Sige, hagdan na kayo na ti babae. Wen! Ni Miriam ti dinak! Taiso ti ayatat! Baybayamon ti asawam! Agbiag ka nga uriawan ti asawam iti dinam! Adamay dagiti anak mo! Wen mat nga mi, nanang. Andan trabaho mi iti kabsat ko. Da kami ti makaammo kada kayo. Ay, bindot ko na ito'y. Pinalubusak inangagdan na. Hanggang siyak gayam kabailan. Kabailan yun, nanang. Panunutan nyo dagiti agkakamading ugali ni tatang. Ti kanayon apan ng pagbabain, kan panang kabkabil na kada kayo. Kan kang runaan ti amin, ti kanayon apan nagbababain na nga uray lakayan. Imposible adiyo malipatan no panunutan nyo ti kinaulpit na kada kayo. Ay ayataglata ti amayo anak ko. Sinalit kiti, day tangayat-layat! Imbak-bakit mo nga men ti kinasukir mo kay! Tatang. Sukir ka, idibalasan ka!
Saan miya kaya ta Nicolas ti pakiasawam? Naman niya tinarhamid mo. Nakitaray ka kinkwana. Hanya nga itinapasamak. Nagtutuok ka itisidong na. Sa ita bakit kan? Nasukir kalata. No di na kan kayat Nicolas. May bayah mo. Palubusa mo. Nakasi ka lang ang sangsangit. Jakbot nga ron kabahala na mapuko ko't asawak tatang. Ay ayatek, isutibiyag ko. Kat, da kami nga anak yu. Saan da kami ka di apat-patgan, nanang? Ipatpatag kayo, siyempre. Sa bali latamat ti panang ipatag ko iti amayo Diyak kaya't ngagsisina tayo. Di kaya't ko, si bubukal lata ti pamilya tayo. Nga uray lipliputan na kayo ni tatang? Agbalbaliw to umatlaag da amayo. Nanang, idi pa'y la kumaan nagbaliw. No talaga nga adda panood. No talaga nga adda plano na nga agbaliw. Ay sus! Sika ti agbaliw, inday. Baliwam ti kinamartir mo. Surwam ti agbalin na natimkar. Lumaban ka! Apay nakaimpaki kayo. Papanan nyo, nanang. Inaksorotan ti amayo. Anya? Di mo't nagsaritaan ti unti maipapan iti dayta. Wan, ngam sa anak nga ro na makaturturo anak ko. Kaya't ko ang makita ti amayo. Nanang, asino ti pilyan nyo? Ni tatang, uno da kami nga anak yo. Nagmayat lang nga ro ti biyag tayo, tawanan ti mangululpit kada tayo. Ti kayat ko, agdadan na tayo lata. Sige, makaammo kayo nga rod. Mapan kayo no kasta ti kayat yo. Agawid ka, Ninday. Nalpasan ti amin ka na ta. Pangaasim, agawid tan ije balay. Kailiw da kan dagiti anak ta. Yak kayatan ti agawid kunakmay. Nukas ta nga rod, ag naudak matan ditoy. Anya? Darling, apay na agdatoy day tan na babae? Apay, agreklamo ka? At damat karbangak nga agnad ditoy. Tate asawak tagbaybayan iti apang nyo. Ano? Inday, pumanaw kan! Darling, hayaan mo na. Kung gusto niyang magnaad dito, okay lang sa akin. Ha? Sigurado ka, darling? Oo, darling. Pero sa isang kondisyon, maglaba ka. Ne, murang lang tasawak ti labaak. Labamat ta murang mo. Uy, kaya nga nandito ka? Para may paralaba at para luto? At para linis? Magrereklamo ka? Gusto mo ipulong kita kay Kulas? No di mo kaya't ti mapapanaw dito Aramidam amin na trabaho. Naglaing kan? Asino ka kumamang manmandar kanya? Kabit na ka lang ti asawa. Oo, pero ako ang mahal niya. Sorry ka na lang. Wala kang silbi. Walang silbi ang original na asawa. Kung hindi ka naman niya mahal, aniya. Apay nga gimimpake ka. Papanam, Inday. Agawid akon. Diyak kayatan dito. Nauma akon. Nay, awan mo't dagas nga aramidak king ka. Sinardangan kamot tayo nakabkabilan. Wan, ngam nabannog akon. Diyak kabaulanan nga imatangan ti panang gulgulib mo kanyak. Iso nga agawid akon. Huston! Nadudug una yan ti pusok. Agkapsotak una yan. Kitmakam mo ka. Saan ka mo't papanaway? Ngamno ko na mapumanaw kan. Addakan ka na ita, Inday.
Mayag man, nagawid kan, Inday. Wan tatang, naamiris ko. Napatpatagayam nga amang dagiti anak ko. Ngam ti babairo nga sawak. Mas dawak mo't ngamin kin ka. Isukat mo kit dagiti anak maun. Itisan mo mo't akap-kapin anaw. Bayat lang arunan ti biyag mo, itisidong dagiti anak mo. Tasan da kami tapaybayan. Iswadikan pumanaw, Inday. Baybayam, di asawam. Inday, agsubli akong ginka. Ha? Pakawanan na kuma. Inday, asawak. Agbalbaliw ako. Ala, sumrak ka. At dagiti anak mo di taunag. Isuda ti kasarita. Nanang, nagbalbaliw ni tatang. Pakawanan niyo kuman. Kapilitan na nagbaliw Tapinanawanan ti kabit na. Kan masakitan. Nanang, di mo't ay ayatan niyo launay ni tatang. Ididay ka. Ngam saan itan. Agam sige, mapakawan kumatkit day. Apay kumaajak pakawan at kat amayulat taday chay. Ngam ilasin niyo ti pagturugan na. Jak kayat akay da. Nanang. Inday, sa anak to ang mauma nga agkidaw iti pambakawan ken ka. Nagbabawi ako, nagiti nararamid ko iti kalabas. Sapay ko ang mapakawan na. Di ka madanagan. Napakawan kan. Ngamjak kayatan ti makidanakan ka. Di ka madanagan, tated ko ti pamalubos, ngagnaid ka manan di ti balay. Ngamlading itag, no saan na nakasi ti sigod ti teratok kan ka. Inday, Panawan to siguron ti makaibaga no may sublik pa'y ti sigod na panagayat ko kan kawan no saanan. Ulitak, napakawan kan, agnaid ka manan di ti balay. Ngam saan na nakasi ti sigod ti trato kan ka. Sabay ko matamawatan lak. Tagapumatla iti aramid mo. Nuapay nagbali na nakastoy diriknakan ka. Ti sigod agumay gayab-gab apanagayat ko kan kaidi. Kas asawak. 5 isitan. Kat nagbali na nakaslay yelo. Ti kalamiis na. maawatan ka. Kat aklo na, danyaman agasat ko ken ka. Nakasagana nga agulay. No kaano ang may sublim ti sigot arik nam kanya nga asawa. Ditay gundawayan, ti kinaanos dagiti mangipatpatag kanatayo, ta saan nga itagnanayon, kat makaawat kan agpabusoy. Agsipod ta saan nga agpapadatirik na, kan kapanunutan, ti tunggal maysa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Ket itang
Sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan diti drama tayo. Biyag ti tao. Agpag napagnaak mampay diti parke. Ure kat day off ko ita. Oh, aging ga ita. Presko pala iti panunod ko ti inaramid ni Rafi. Apa yan naramid na ti kastay kanyak. Awan mo tiyan mo ka nagpasulak. Kuna na nga ay ayatan nak. Kuna na nga ikasar na kapaman nga gawin. Gaman niya tinaramid na. Simbangpet nga da kadwa na babae. Katumadanin ti kasarda. Nagsakit tinaramid na. Ang sana rumbang agsangitak. Tawan mo ti rumbang ikamat ko kan kuana. Tikit di pagyamanak. Nasinawak lata. Nga ore upat atawan anagayan ayat kami. Agtugawak man pa diti bakante atugaw diti sirok ti pine tree. Ado ka na yun ti tao dito'y Agsapa man wano rabi. Saan na mauawan ti tao dito'y. Oh, aginahad ka magnanak ko. Di kagtaran. Nag-cute mo tan na ita nga ubing. Oh, ito ka lang anak ko. Madlaw nga agsursuro pa'y laamag na. Iso apasaray may patugaw. Naglukmag. Siguro, nasurok lamay sa titawan na. Ayan nga tati inana. Apay atimot laama na ti kadwana. Oo, kapanamon yung anak ko. Dito. Dito talay. Sana tila papapanama ha. Ani, agturungan dito ti ubing. Oh, makitam. Naidugmam ka na anak ko. Ala. Umay ka, Juan. Sunan, Juan. Gusto na anak ko. Gusto. Ani, kumarayo ti ubing kanyak. Kasla kaya't natagpaubba kanyak. Ay, saan anak ko? Saan ani mami dayta? Sa bali. Ala, mapantanwan. Ala, kasta una asangit ti ubing ako mitkita kanyak. Kaasimat. Mister, mabitlaang. Ha? Kumarayo ti anak mo kanyak. Kaasimat. Ubag pa'y laang. Ha? Ne, nakababayin mo, miss. Alakit din. Kaasi ti anak mo. Ala, umaykan, baby. Alan, mister, kaya't na ti umaykan niya. Sige. Mapan ka nga ro din, anak ko. Makitam. Si Mardengan ngagsangsangit. Ipagarup na siguro asyak ti inana. Loko ka, anak ko, Apay, mamim day taaya. Sa bali. Ala, umaykan. Ala, di na kamutan kaya't, mister. Imarakop mat kanya akon. Reka, anak. Kababayin ka ni madam. Umaykan, Juan. Agawid tan. Alan. Mister, di mo pilitin o di na kayat. Tane, kaasimat. Nakababayin kan, miss. Pasensyaam la ko man ti anak ko. Awan anyaman na. Ala, itulod kayo ni Jibalayo, sir. Taga-ano kayo kadi? Taga dito'y kami mutlaan. Ha? O sige, itulod kayo ang tapno saan nga agsangit yung anak mo. Saanin, miss? Nakababayinan. Agsardang tumot lang agsangit day tayo itong madamdama. Basta itulod kayon. Masyanak namin o talaga dito yung anak mo. Ay, pagluganan nyo kadi nga agawin. Adalugan mi. Impark ko iti day abanda. O sige, intay nga roden. Makiawid akpay laang kada kayo Tane, kaslamat kimputin at kati anak mo kanyak. Dinan kaya ti umibat. Nakaturugan ni Rika nga anak mo, sir. Mabalin ko mat siguro ti agawin.
Agyaman ako unay kin ka, aloha. Uli tagtagkid daw iti pasensya kin ka. Ayos laang, sir. Mas daawak laang. Abi akas la na atap ti anak mo kan ka. Kasangsangpet ko ngamin manipod abroad. Sikog payladay di asawak ti anak ko, idi pinanawak ida. Ha? Daydi? Kunam? Kayat mo asawan? Balo ak, aloha. Natay ti asawak ang nagpasngay. Kastagayam. Iso ka di ani nanang mula ang tinadanon ko diti palayo, sir? Wen. Mabalin ka di. Pulan ko malatan. Di nakawagan iti sir, please. Umay ka. Agmerienda tayo pay. Sakan to agawid. Apaman amalpas kang agmerienda. Itulod ka iti pagababangam. Ni, malaman gaya man. Panagaawid manan. Isimpa akong nagiti. Ni Polan. Hello, Polan? Aloha. Dismissal mo. Saan ka di? Wen, apay ka di? At da kami ganeri kang anak ko dito ruwarte opisina yo. Urahin da ka. Ta itulod da ka iti pagababangam. Ha? Ala, Di ka nagkadkad, please. Namiss na ka ti anak ko. ha? Sige, mabit lang nga ron ha. Rumwara kong dito office. Ay, kababain. Balasang ka. Nga madamit putot ti mga sawakin ka. Wen nga rod kababaen. Amang ano ibagadang agbibisin ka iti lalaki. Jay mo't apadam a single ti pilyam, aloha. Nakapimpintas ka. Ay ayatag ni Polan, nanang, tatang. Kat napatagmat ng tiputot na kanya. Minamaag day ta. Di ka di aggaganat ang makinubyaw. Taubing ka pa'y may taloha. Urayam tayo umno aparakin ka. Apay, kayat mo ti mais istorya dito'y lugar tayaw. Amumutin na kiti tattaw dito'y lugar tayaw. Basit lang makita da. Kit umanay na pagpiyastaan da, pag-iistoryaan. Makisina ka niti bagbagam anobyom. Di ka agganat a makinubyo. Taamok nga adapay sa bali amas nasaysaya at ngam dayjay alalaki. Agnaid ka dito'y balay mi, aloha. Anya? Saan tapay mata nagkasar? Pag naadanak dito yan? Pumanawak mo't laeng, aloha. Agsubliak iya abroad. Tapno may saganaan ta na imbag ti masakbayan ta. Polan. Oh, di ka agliday. Agsubliak mo't laeng. Iti pa nagsublik. Agkasartan ton. Dakkel to mo't tiniri ka. Isunton ti flower girl. Itun agkasarta. Polan. Kiti kayat ko. Dito yan balay ti pagnadam, aloha. Tapno adakad kadwa dananang kanti anak ko. Sige, nukas na tikayat mo. Di kagdanag. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ay, nagmayatin adang ganday ta nga imbagam, aloha. Agyaman kit makunak asya kung ti kagasatan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Gapotakaskin ka tinangayat kanyak. Ayayatin ka, aloha. Urayam ti panagsublik. Taagkalay satan ton. Kasla ka ano laday di pa nagsubli ni Polan ni abroad. Ita, umadan imanan di pa nagawid na. San ka di, aloha? Wan nga ron, nanang. Kanayon na nga ibaga kanya kiti cellphone. Agkasar kayo kano, apama na sumangpet. Wan, nanang. Kat pakaragsakak da ita. Ay, agyaman ak. Aloha, balasang ko. Nakitak no kasano ti kinaanos mo iti apukok.
Kasla pudpud nga anak, ti pangibilbilagam kan kuana. Napatagan kanyak ni Rika nanang. Kasla jak kayatan ti maisina kan kuana. Ay, mas kayat nakapayan ngam siya kalola na. Mami pa yan ti awag na kan ka. Wan nga ron nanang. Kat pakaragsakak launay adang ganday takan kuana. Nanang, kadwak ni Polan, aday di salas. Umay ka numakisarita kada kayo tagkasar kamin. Hay, numabalen, jak kumakayat asangwan. Uray ni tatang mo, di na kayat asangwan. Tadimi kayat amanugangan dayjay alalaki. Nanang, please, maawatan dak ko ma. Ay ayatak ni Polan. Kaya't kumutin nga agsimpa kami. Ala, makaamu ka nga rod. Desisyon mo dayta. Daddy, kaya't ko ti agbalin a nurse. Sige, lalay ng garot ang eskwela, wan? Wen daddy, promise. Kat no may saakton a doktor, agina na kayon tumuten. Mala, tinapatag, makalpas ka anak ko. Itad mo man ka ni mami ti cellphone anak ko. Wen daddy, mami, kaya't na kayo kano ang makasarita ni daddy. O adtoy ti cellphone. Agyaman anak. Hello, Polan, lakay, kumusta kan? Kaano ti awid mo? Diyak pala may baga bakit? Palpasek pa ti panagadal ni Rika. Sapay kinaners ti kayat na pagbalinan. Iso nga rod mo ti kayat na. Kapilitan nga ro da diyak pala agawid Tani, nagastos ti kayat ti anak ta kurso. Ala. Ay, naimbaglakit din, tanda ni Rika nga anak ta. Uwin nga rod. Pasensya kan bakit Kasano ka na makabukal tayo ti anak. Kat saan tamon ngamin agdindin na. Ala, sana bale. Adamot ni Rika nga anak ta, Polan. Tinapatag, agan anad ka dita, wan? Uwin bakit? Uray da kayo. Sige nga Rodan. Tagtrabaho ako. Bye. Bye, lakay! Kablaawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlangan, iti panagadal mo. Agyamanak daddy, ipatpatag kayo ka ni mami. Kastamutin ka da lola. Ay na, ipatpatag da kamat anak ko. Mami, thank you Oray saan asikati mismo ang nagtaudak. Imbilang nakakaspudpud nung anak mo. Nagtanok ka nga ina. Mami, I love you. Ay na, sika talaga. Pagsangitan nakmanan ako nak. Balasang kan, di adal ka pa yan. Sigurado, may sinakan ka na kami. Tayjay matabron ti kaya't mapagtrabahuan. Please, mami. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Kaya't kayo nga ipaayan iti nabintas a panagbiag ka ni daddy. Isaabayan nyo nga umadayuak, mami. Tasapulak tigasat ko iti sabali a pagilian. Anak ko. Maturog tan, aloha. Rabiin. May kawak iti kawan ng tiyanak na iti puderta. Polan. Anda ni tiyadayo a lugar. Mayroam kan tumutlaeng, bakit? Kanya nga Rod. Talaga akasta Tinapatag. Tatamot tiyag din na itan. Saan tan nga agsina? Tati kayat di anak ta. Saan ta kanon nga agtrabaho?
Ag-relax talaangan. Talaga abalasan nga dyan, anak ta. Kasla kaano lang idiubing ako markarayo kanyak. Ita, nananayon abalasang. Makapalagip tinapalabas. Uwan nga ron, bagat. Jak ni namnama. Ang makasapulak iti managayat nga asawa. Kun ina ti anak ko. Ulitat ti agyaman kin ka. Aloha. Sikatin ang kumpleto iti kinatao mi iti anak ko. Agpadatalaan. Si kamot tinang isubli iti sigo da kinaragsak ko. Da kayo iti anak mo. Nga anak ko matan. Ipatpatag kayo na iti anak ta, Polan. Ipatpatagda ka mat. Bagat. No adda mapukaw kan ka, addan tulat ta sukat na. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.